Ia, o tala whātu lau tō whāwhanga mua, ia whapea fōi, ia le tio Samoa i Nusila, ia i nana au aunanga i le nei fōi vāenga o le aso, ia whamalo fōi le tātou atunuu, maua mea tātou whaasalaunga e meso le nei po kalame whai pēr, ina ia mawasi na tala mai Samoa nei tu sai fōi o tau almanga le whaamasinonga. Malo whaaptaia li luma iawa o le ama tautu i atu le muli panga ma ai iuli atu au mai ala so onga o le tātou polo kalame mai le moli mau ia po o lea fo le ngor kako statement le na whaiana. O le tātou caution statement, o le mo le Samoa sa o kako statement na, o le whaamatalanga mōlia. Whaamatalanga mōlia. Sa bakulo o la molia lo fa metalanga le na le caution statements la asam e o le foi sata ua o lo ye foi na fa pena foi na ye le fa metalanga sivai e tu sai foi o me ana tupu ina wala fa lau molianga ya e a ola va ona ye la ya ta o tanga ta mala mani noi ya iona molianga ya maringa wenga foi le leo iona ya tau it's wai on face fa metalanga e le tau wai ya me sei foi on tau na tu atu sana mau lango ai la na ia foi fina ngai i molianga e tu sai o molianga le leo o le la na fai uma ala na fitu langa uma ia i caution statement ia e pe ona ta ua elua ya e tu sai o le moni mau ale ali i ta ailua leo le sunga ya malai imitaifu ya le sai ya tura ia na fia ma o fa wa le so ya ile langona o atu foi ata ya o ya malastofi ya o fai la vai al colosia alo ia le defense ya ile sunga ya mala imi le nik malo va taia lilo ia sei sa no ia wa le na on na file na ia le sunga ya se ilana molima o fa wa pe fa wa mai la ile taia nei ya me se fo ia le tulanga pe o le ia siona to lo po siana pa anga ya si vai pe o ia le tanto ta upele. Ia, o lena maua foi na whaatino ina na whiwham talanga whatau mōlia si vai. Ia, e tu sai fo i o tu fasili lava e leo i le tūlanga ina ia mawhai o na whaamao ni e wā leta ua e sam ia si vai nisi o vaenga o lana whaamatalanga o la ua lena o e sa ili le whale sa warka vale lea. Ia, o la tau ene no foi tuane o le whale o loa lea e la talava i le nufuanga le iei le ta vale lea. Ia, o le isi tūlanga e peon ta ua si vai ia o le tūlanga foi lele i le au mainga o le tupi. E contradict lava ia i la u whalongolongo ia whamatalanga. O nei, e ese whamatalanga i me ese tele whamatalanga lenta ua ia li o whatau malama. Ia ese foi ia i isi tūlanga o ta ua whamatalanga ia i le whamatalanga mōlia po le caution statements. Ia, e pea ona whaailoa fo isi vai le tūlanga fo le na ngā ima Samuel we. E au mai le tup, o le vai le tā vali, au mai le tupe le tā ua pe i wa fe tupi. Ia, o le tā ua Samuel na tele avea ia si vai le tupi. I le taimila valea na tele i whaailoa ina fo iai mantua mai le whaangasolonga mon mauna Samuel sa whai ali o whatau malama. O lo ia ta ua manino ai, e le ka ua ia si vai maninga i kaimi a koa le me a mai ele kupele man tangata a mai ele tupi. Ai pe o lea sa na o na aluakwa makupe ma whakau, ma whate ia si vai i tūlanga lea. I o le whailoa si vai, o lea soale na la o ai a mai le tupi, le na mai ele tupi. Na sausawa ia sa mai o i tono le whale, tu mai le tautusi a te ia. Ia, au mai tau si a te ia o nā ngā ia se rola ia lea a whai se tase no fuanga. Ma whai tau ai lole tupe le ta ua i wafi. O nei mea iti nā e ta ua e pei o na sa oi whali nā upuali whanga mua i tō laulaunga mai roi longa alfa masinonga. Tūlanga whai lele e sel whamatalanga mua e o ai sau mingoi whape, e sel mingoi o, e sel mingoi, e sel lo mingoi le ka ua o, e sel lo mingoi le ka ua e au ngā umai tono whamasinonga i lo iai. O le wata ua si vai fo ia tūlanga, o le isi tūlanga nta ua si vai o le tūlanga le au maingo mari. O le whapea si vai e le i malama lava i se awhea e kas. Nā te le i malama fo i se tūlanga whapea na tup. Ai ana le a mai a mari mai sa vai. Mau mai whaatasi loa
le ta ua sa awa ye mafipule ai wa ia kuloia le aila ye le mele ku le ia le mele le ku i le whamatalanga ia o talanoanga ia whaatasi male fionga ia fipule ai o le lai ei mai loa i le afea le vao lona to ulua ma mari nisi na mea na maua le sesenga o whamatalanga ia me se foi o le tūlanga le o maua i le whamasinonga le ese o whamatalanga mai lea taimi na whaatino ina i le sosuenga i o whaatamalama ma le whamatalanga le wawhai e lunga o le malo ina ua whai le caution statements au le aso lava ia le whunga mua o le asa whasiringia i le aso ia le sunga ia malai imi e tusai o lana moli mawana na tusai o mea ia sa ilia ia susueina ia Samuelu i lana caution statements whasiringia awa pe ova maleficus full fasit le whamawina 18 pages o le caution statement na Sam ai o le tūlanga tā ua o le ana e mana o mia le whamaonia o le asola le sa tūla i amata ia le Colossial Defense na amata la i le tamaita i lo ia o lo tūla i mo le sunga Sam masivai le ia le sunga tamaita i lo ia Catherine Dalziel mai fafu ia i le tūlanga lea whesilingia i le atoanga malao telenga o le whaalongolongo atu i whesilia le loia o le process le whatinonga o le suenga leo o le whangasolonga suenga leo i le whatamala whamai whatamala leo whatamala le sunga malai imi i tūlanga foi e na tele i whamaumawina ia ni mei se notebook o whamatalanga umai ma mori mau ese sa whaatino na tele i whamawina i lalo le running sheet i tono whaila ia a leo le case lea ia lona lua ia o le tūlanga foi le e peye o le na alua malai imi o le tasil na fasilita ua na umi si taimi o tuli loa ia le sunga malai imi o le na alu lava malai imi e whaile suenga ma fasilingia Sam malona ma fau e wana iloa lelei e pepelo whamatalanga ia Sam na avatu e pepelo le lana alua ia na tele ia mana ia tala Sam ia na le whaia kuanga fasili whaanga i videos ia Sam moli mau mai ai ai na tele ia mana ia ina le whamatalanga Sam i le oti o tu au le whamatalanga Sam i le tongi tupe o ia le ala li pule e fa o le otia o lo malauli me umana le fa mai ia le tamaita ilo ia le ia malai imi le o le leina faila na ngaluenga le o sao na faila na ngaluenga e fa ai tu au na faila na ngaluenga ia e o ala fa matalanga tangata sa fesiringia siringia tamaita ilo ia le fa matalanga le ala nen fa matalaina ia malai imi Pai mai o lena o atu le ala fai atu e le vaenga o le whamtaranga le ala o ta wai whapea. E na te toe tō mana atu e le taimina o atu e tangata leo Samuel. E o atu la ma wakurkala le pe whapea e whapea ti ate ia. Ia o leo sau ia te o lela walu i leo ulanga le mta upu le leo tutu. Ia ai whai elan tala lisino ia yalu i leo. Na alu foi le text tu foi ia te ia ai text mai ai e alu leo so o le vala le na le fesiringi ia lo ia tamaita lo ia le amara i mi fai mai i le tūla le o le na tau o carry out le foi le susuenga i le e whanga solo tau susuenga i le tala si vai la na whamatalanga whapeola tau no foi tu o le whale o loa la tau tono no foi tu o le whale o loa so wolo la fesiringia le faloloa ai o le famatalanga le pule le fa pe mai le pule e le vai taimina al watoi Sam e le vai taimina na la fe texa e ma Sam e tau tele ialu e va ai le phone record fa mau ngol telefoni pe mo ina biliatu Sam pe mo ina texa ku Sam ya le ala pe mo i me umane e fai mai le ala i na famatalanga ia Natalia ia leo mfa pe mai o le whamatalanga Samuel
O leo e whanga solo lato so e ngai whamaunia mai uma e ta ua Samuelu. E whaleanga ia leo lo tangi. Al whamatalanga le ala. O le whamatalanga tangi le ala na whaulu. E le se mea la o e su el whamakalanga le ala. E su el whamatalanga Samuelu. E tu saula na maule wailunga na videos. E whasangsanga ngai ia le ala. E umi o se taimi o tuli ia malai imi i le tūlanga lea, i whamatalanga lea, le pule li ia o mai nesi whamatalanga na whasiringi ia malai imi o le tangata i ngoa ia tau anu. Ia. E o sai mai. E wa kele le mau info. O ka le mau info la ko. Ia o le tangata lea whapea na whaila na whamatalanga. E whatatau le whatatau ina atu o COVID. O le tangata sa o ia sa whainga luenga ia te puola. E ona le pā COVID. Ia. O lea lai e te ena le tangata lea so na ilo se conversation atu puola ma Samuel. I le whatatau ina atu o COVID. O lea fo ia te ena tangata lea ia le tūlanga lea i pobi e pe ona ta ua Samuel e pe whana te ena tupola tuli lo ele lo ia mala imi pesa sa alwe eva aile bank account tupola ia na ola to so enga le bank account tupola ma records o ana fa taunga ia I povi ma tunanga mai fa pe na all to so enga lau so enga I customers ila ya se customer na fa pe ane le sama sanna va ia sam le o ia watu ia manupalangi e whata. E leise tūlanga whapena ia whaila I mala imi. E leise mea la ka ia I fua ia mau mea uma. O le whamanino mai e tangata ia. E pepelo e leise mea na tu. E makua pepelo e leise ni povi mangi whakaunga povi na watu ia te ia. Ia o le tūlanga la le nā pe o le tuli. Tai pei fo ana tuli le ala. Whamai. Ilana whamatalanga. O le fai le tūlanga le pole o le lavea o tu au. A whamaia ia kala le fasilingi ai e loia. Le amen kou le kuli ai la le ala I mea umaia. Ma le whamani nonga mai o le tala Samuelu. O le nava ai a te ia le pole ai I le lavea o tu au. A whamai skala amala imi. E le se mea lama ko fasilingi e pia fai o le kari le ala le amai. O ke le ia I se pole. Ma o lewa mātou maua I maui o le amulmuri mai ma whamanino. Ia I maui e whamautinoa ai le sa o le tala lea. E le I ai a masesi o I la tauna I ai tono I le pōlea. E o leisi tūlanga o le whasiringia o le tūlanga fo I le pesa tau o na alu le sunga mala imbi e whasiri le whare papakiu fo inga le ka ue sem nga kuku ai luma. ia E manino mai tātanronga nafi lea. Le wata o sem langa caution statements. O ia ngala kukulu mal whare papakiu. Mai le o lo ia le tamai tai lo ia. O le sa ele pa ki sa whaila lo ako le. Na mingo le o ai. Na mene le alu ai e whasiringia ia. Ia tangata nasa ia ina. La tau e tauna moni mau sava ai se ununga ali ia tu I luma o le whare papakiu. I le pōlea. ia Lena le vea I tu au. Ia e whai e mala imi. O le sesu enganga ia sesu enganga le traffic le kaiminga mali o tu au. O le mea le sesu el terminate. O upo Samuelu le na whai ilunga e whaasangsanga ia le ala. Mata uai. O le whasio tangata le ala whasio tangata ia. Ia whai. Ia opa. ia I lana ana mol mau mana video ia na velunga. O le tele na mea la sesu. Su ia le tūlanga o le whaatinonga o le su enga. O le kūlanga ngā laiku. O le su enga o le whamatalanga le alo ia. Ele I atoa o na whaile su enga malai imi. Ele I le lei o na whaila na ngā luenga. O mea nei ele I le lei ai. Saka kau ngā alu I kangaka e ei tupu ola. E ei e sau. Lena whapea e sau sa whainga. Lena whapea e sam sa whainga luenga ia e sau. ia Sa te tau na alu malai imi. Whamei pālang le lo ia lea te tamai tai pālang I lea.
sa tatau na alu malai imia e sa e su ele bank account e sa Ia. be yon tang ta faingal wenga su ele employment record be sa yin se tanga ta fa pena faingal wenga tia e sa me umana sa tatau na o yele su enga malai imi e fa me malai imi wa umona moli mau e sa ele iwa ai fa kasi ngai kanga ka sam ele ifa faingal wenga ina fo isi tanga ta fa pea ilana business uma no fa mai fa maonia mai fo e tangata lai fa inga luenga yo e la tau te le inga lue fa tasi fo imesam ili pisinisi lea no winga la oani si ya ol tala le amla imi o ala ni si record e te mana o mia ua fa ma wina fa matalanga mo ni maunea nei itulanga ya maresi tulanga ele se mela wa fo sa ili ya bank account a tangata nei ya ol tulanga na le e pe e anga ima yele tali leo a le tulanga le na le anga ia toile fisingia o le info le o le maule wa iluma from sinonga sao le fa mai mala imi na mawal fa mtalanga e sau mawal fa mtalanga tupola le va kuangi povi ele fa kawangi povi mawal fa mtalanga ale ala e fa mai la le tama tai palangi le ele o sao fa tinonga le ngalwenga ona sa tawana maua ia fa so tainga ia a fa ntala no le ala masam tana maua le phone record sa tana maua date and time a faina na yese fata wa inga na fata mai ye samia na povi ya tupola e tana siaki bank account tupola ya a faina na alu sam finga wenga ya esau e tana siaki bank account esau siaki tulanga employment records ya ma scrap metals ye fa pe alesa o ngal na sa fa ya sam sa tana siaki uma ia a le fai mai le maua leo ia ma le ture pe on tau ia le tailua e malo siaku le maulenga o maua i mori mau fa matala mai ele tulanga o le sa o ma le moni al mol mau sa le lolo walu fu e su ia mena ele o ia se fa maoninga o mea ia na tutu o mea umane ta me sam e pepelo ma ele moni ya ora tulanga na la tu yele so engal temin nei tu sala o te e malo no mai le ko ele uma so engal te mai na tu mai al tai ta nei le tolu na tu la ya te mai tai palang ila ana tu mai se fu ya le ora tulanga na la yele so engal e ka i kulia ya ai e man mana ya fo ole talia ale fionga le ta ai lua e leo ia foi se me ku mama inga foi ka ai lua ia le tulanga foi le lo system le leo le si me mana ia na le na maua mai ai ia le e mana o mia le record le ia batu ia fa mauni ai even though ele o ia songa so kanga kele le mata upu me meta ilo ia palang sa kawanga e alu e fanga solo ai le fa mala mai ne le sunga mla email la tonga wenga a faio le ye sa fa maungi le skangaka a faio le ye tupola fa maungi me lan tanga fa wenga sa ole wa ka ki fa makalanga ngai lu e fa maungi le simoli mau le simoli mau lan fam talanga le wai lu male o le fam sinonga but still o la fa multi defense sa kaunga mau ai records o le bank account ya pa pela mana tua o e lilo mai amata ilo ini tua i se stula fono ina i se stula fono ini ai longa ma fai se manu le malo se i vanga na ai se fa tonunga e po se warrant foi le e ma fai ona wa tu le stanga tal wa tu so le tu stupe le stanga i te ilo i pola sa wo i fa fonga i tonu yo e wa ilo u yana ta mai fa si mana mala male pe fai mai e sa ka kaunga ya o oio le manu ele ka wa su e mele warrant ali e fa tanga inai fa le tu la fon ai ava pe nga u fa me ka ka ngar pisingi si ele i fa ngalwa o la le si me ngai mangam ya o tulanga tonu wale na la tupu foi le o la emanga o I approve beyond reasonable doubt e sa ore mau wale uliu ya na no foi la ia le ma create le me le pe no ta wana na ya ile ma salonga ile su enga leo ai man tu foi e monia oi e pe ona fai ia ia feelingo ia malai imi na wa sawa tua wa tua fesili al tama tai
lo ia tulang fole le notebook ma records e fai le mla mi kasi al notebook al leo sa mo mai le nga se maka foi le kusi kongo se notebook fai le wa mai fai mai lo mla ese a New Zealand ese sa mo pe na foi tula fono il fatinonga wa ia wa mal manino tata wa tenu a fa mau fa matalanga tai pela fa matalanga sam ia pa pena foi fa matalanga mon mau el tanga tai sa we mon mau sa o le tala le i ona fa mau le fa matalanga ale bela le mana mi I bank records ma I bank accounts e sa wa oi wal mela I ngala kuleo leo su le bank accounts ko pula ai lo ko pula bele kan o lan mela ke e fuwa all personal information now. Ele mawhaina I lalo le tūlafono, ele mawhaina e wha ngai na fui lale malu si anga wha mai o le manu. Na paua le tala le tūlafono, o whea le mea o yele whatananga I lano o le tūlafono we sa we whele na me. Atono le wha pe mai le tamaita I lohia. Sa ta tauna e alu e au mai, ia se warrant, e mawhai e ona e alu e so e wha mauni e mai ia, atono ye olo na ia ngā whinga ngalo a lilo. Ai afa pe o le wa mauni mai le tangata e ana le fale insinia ma tangata o le whainga ruenga. Iau te le lona pola le si mei tua tol na mea li. Ya, ole tūlanga nai, una te iwa, wa talan na mala I mina whai. O le ale isi me sili ati ui. Sili le wha mau ale bank account, e au mai o ke le ilopo o inga pe ia inga ale amount or kupela ia kongi o, pe sili le tangata e ona le pisinisi ua tala noa mai. Ele I whaaffainga luenga ina se tangata whapea. Tūlanga na ele si tuta ua o te iloa a fia ele tūla fono. Pe ona ta ua ia upu e solu tūla fono. O le whai mai ele te meta ilo ia. Ele solu tūla fono ia upu na e tu ua ia si vai whapea o Samuelu o le ua I whainga o morianga ma whamatalanga. O le e na sol tula fono na waia ta o mama ina ia na upu ia wala lafo lunga na video ia le tau le ia o le alama le komstina o leo leu fai mai e fasi tangata ia awa pa au ma manana le puli e mai e tamai tailo ia e le sol tula fono upu na ia a sol tula fono pe ama fauina e whataunu e fai aku iai maha imi lau fionga al famasino e soli tula fono upu na wala lafo ona wa ta'u mawala loina le ta'u le leia o se tangata ma o le keisa o alea o le mata'u kutonu al na lea nga iai le umia na fina ona wa whamati e mai rola le tamata ia tula fono I whaonga I upu ai whai aku ia malai ai malana tala whai mai sa le tawana ve ia si vai upu ia awa o le ua pe ele o mala malama si vai na lu ese mai le onga su kolu e on tausanga ele o ia se lo ia e mala malama tula fono le ai mai ia kala mala I sa moa o na tula fono o le ua fia le tula fono wa e fai tala e falu mai na il tangata mata uma wala loina ilo na tau le leia awa le maua le tamai lo ia fa mai ele se sol tula fono ia upuna ai soli tula fono pe ama fau e whataunu e whawhewhia ngai loa koe au o la e mawhau iei pai po la whai e whakau ngōra ngā mea li o la whawhenga whai ngā koe ngā whamkalanga whape pa fia whai mai lo ia ele sol kula fono upunga e whai mai kalamna imi lau fionga e sol tula fono upuna o le whai mai wakai se inga si vai o le pepelo le avea ai ua e pepelo ina si vai ai le avea ma sol tula fono upu ma le wala kumala imi fai si vai ia o whamatalanga le ona ua fai ai e Samuelu whamatalanga e tau mama ina ai le tau le leia o stangata se I whamole alilo se tau whamalino mai o a upu ia wata ua tuai ma le alu ese o si vai mai lea o ngā na ai fato atolo na sfulu ma le tolu tau sang o a upu tau whamata upu le atonu wale mafuanga wale nata uaia le terminal o se mai e lea ia o upu ia na lafo e Sam ilunga langa video le whape ai Sam
o le ali inga o li monge fasiokangaka o ia nga oki ai atu au ma le ali inga o longo e fasiokangaka le la wa fai lo moli anga fa kulo ia mara imia sivai o le mo lia ia lo to lua o na upu ia na fai i lunga o na fasala langa ua ta'u mama ina ile ta'u lelei o le tangata mai onga ia upu ia wa fai ia ta'u lo upu e fasiokangaka limong e fasiokangaka ua pa fa mai no la ia le lo ia lea ua e ta se ina si vai o le pepelo ai le ia vea ma sol tula fono upu awa le fa mai lunga lo na malam la manga ele o sol tula fono upu na ai sol tula fono pe e ma fa ia o ye ya ma fa pa tau no wina o lona winga u fa pe tu e fasio tangata ai e fa fe la nga I loa le tangata o le te ma fa ia wai a ka ko wola e prove le me le ali ile tala le wa e sa no ye mai oi ile loia e fa pe fe nga ka ngo e prove mai e ta na o ma fa ia fa tino pe na o le ma fa ia fa tino I to tonu la va ia o ia ma fa ia e te lele na fianga awala si le fia oe fonga mua ia once ke fai el fasal langa I lunga ole on social media or media outlets e mention ele ngo se kangaka se fasa fa pia io la le io le makwanga o inga lunga o I fia wa ta ule ngaina na tanga io wa ta ule ngaina ole kusala wa confuse ai foi le pe wa nga pe wa ka mento ko I maka ikale kuskus nga wo fai fa pe mai le ai ole mana I ole tali am la imi e na fiu wal tama ta ilo ia fai mai usale wa e ka se nga si vai nga wa e fai ale le kupu se mea ia ele ia vea ma sori kula fongo upu ia nga fa si vai fa mai kala ma imi ole kullo ingo si vai ele mala malama le fasili nga ba kumo mo kusale le mala malama si vai le fasili nga ba kumo mo le langa koe kuli loa koe loa mawhai aku iai. O lea ua whai mai ia Samuel urunga video. Whasiokangaka li mongi, whasiokangaka longu. Ia. E whai mai kala lo ia lea. Ele I avea maso, ele so tula fono upuna. Whakaso kula fongo ape ama whawhau whataunu. O lea la se kari e si vai ngā mea. Ia wa le tu sili ne, ia le manu o le manu. O lea se kari e si vai ngā mea. Ele nga malia lolo si vai mai lolo si vai wa mala malama wa mala malama fa mtalanga le abatu le wa fa le anga le ngo le ala pule ma wa pa ai ele tul lo tele tali si vai ai na tuli lo tulanga lea kusa le wa ku ue kusa kai pero ufunga le wa ku ue e malai imi si vai le lao ia ia la fa makala ko moli anga longo ko lua e ngo ma se mala malama si vai o le ale le anga upua Samuel lena fai ele se le anga upo Samuel lena fai ona o si vai ele mala malama ia tula fono ngalu ese si vai mai la onga fako asfur koru kausanga o me ngale mention no le tulanga le she was just someone lai e afagi e no por fale na e fasili pesa fa ngalenga me mai enta wai mai ai le mani no ngol tulanga fele le ofea le upu sol tula fono ma upu le sol tula fono onga ia upu ia na watu malai imi molianga o Samuel o le la fa mai malai imi ia o soli lo tula fono na wa ta mama ina si tangata ia le fa yo fam talanga ia ma upu ia lunga le video ia wa o le sila tulanga wa la fa wa le lo mai faila e moni ma oni ia fa mtalanga le sunga ya se Fela me i muri mau me umai ia lela waka ko ye ngil fam sinonga le ia lela ai sa le statement mo esse bama ia man mo le caution statement le wa tala no ina milia so na fio milia so ia e o foi al caution statement si vai ese foi kai pe yo la e a foi si vai sta te foi le le mea na tupu o tu samia ma melea mea le fa matala manino mai si vai la caution statement ai le i fa matalanga mo sa fa tau sa fa e li o fa tau malama pe yo ina le vala tele ya ia a le la e kusa ole mamafa ole mamafa fa mai le kala ka mai kai loia le nga ke fa submission I long mole o fa masinonga ile
i le fesili le fa tau opu so tula fono ma upu le so tula fono le tata no ai nei Mari. fa mai e fai fa piko ala submission e tu sa ia mangkua oe ye tula fono lai mala mala ye lo ye la tula fono mal fa nga yo ingo ia upu mai upu Ia. le fa mai na te fai submission fa pitoa ile upu ia maleanga mala imina na fai wana avea le upu ya sivai ai le I avea masol tula fono o le pepelo le ai le avea masol tula fono kusala le fa mai le ino manga Ia. le fa mai ele sol kula fongo le upo samle ngala fo mai langa ile ku Ele fatino ino. Oh. ia ele fatino ina ai ile maua leo ia la fa mai mala imile ai o sol tula fono melna wa ta mama ina le tangata wa fa yel tala ile moni le wa mai mo ni mau ele sa umame umai ele fa ye Samuel wa mako wo fa mau kingo mai mo mau ia mon mau e sa ele fa ngal venga ia mon mau ku pola ele fa ka bon po mon mau le ska ka le ngo ya petunu pai ele ai se tulanga fa pen tu ya mon mau le ala ele ia le pole I Mari. ya le ala e foi nei e fa ya tula o upula ia wala fo Samuel wala fo fua mata wale al tangata mata mama ina ele ia ni fa maoninga mata ule anga ina ele ngo tangata ai fa mai lo ia ele sol kula fongo ia upu langa ele fa kingo inga ia on melana ia o watu no mal fa masnonga awa fo fa unga fa masnonga ele fo mo Ba lo va tia lilo soli e foli ga mai la ri o le makua e tau so ni mele a sol tanto mta ile sa wole manulu ia I manto I nei New Zealand. O lono winga la o le tu fisili pela ia le santi o le afu. Ta ailua lirwa yo. Ta ailua. E peia na tatala noa na nafi. E man tuala utala ne fatu mo o la wa inga foi na mala o fa longo foi na ina wo no foi tono le o le poto famasino o le mela basha le fassa defense. Ia. O le fatinonga le investigation. A leo. Which it makes sense. What? A leo nga a corrupt. A le sa o le investigation a leo. E ono facilinia le maule wata atia iluma o le famasinonga. E tai pay for la o le mele wata pule so le questioning or caution statement asam. Ia. O le pesa ai o te faftai foi Emmanuel Malo. O le lei lava le tula I mai matali le lei e ai si mea lai lato susuenga ia o lape o le si foi tulanga o le sistema tato le tulanga il fatinongo ngal wenga leo le taipe il fasili foi ngale lenku mai nga record la le video nga record la le camera ia from talanga san Ia. ai fa ia mala imi ele fa penal foi ngal fatanonga pe fatino I fatanonga o tangata mo lia I le mutanga renga leo le ai it's a no for interview room e ia leo e sawe mo ma wina so engale la fa tangata lea e fa ma wina ila na fa mtalanga ia pe o le ka sa o me fa ngale fa pe e ka kawanga record ma me ia kai pe foi la o singia o le tulanga foi lele sa ka kawanga o leo e sa ili my phone records ya lenta wamla imi walua ka sanga kalunga umar se suenga le traffic le fa kwa ang mai ni o makwale ko mawa po fengu belanga lenga e retrieve ko le mawa numbers ye sim card ye no ko sui umangu belanga o le fa ta wesem na vele le telefoni le no fa la fa text inga maleala ia apelu le pe ona ta o pore ko mawa le no po feme su e tuai tulanga le so nga accept le loyal tulanga na ile tulanga foi le o le taimi ya wale to mawa ya le record ai ole tulanga lava ia fatinonga se suenga leo o lo manino ia tali ale fionga le tailua ole ole mata upu nei le mai va mfa na tanto foi le titi tu ole tonu ale taimi le tula I mai ia le fa la vele le mafua mai le moli maule le sunga ia Samuel ole aperila luas futasi luafe luatas ole a tonu ale taimi na ave ai la le tangi lea le sunga ia Sam ile matanga luenga leo fua ile taimi le na tupu me ile fala
le se tangi Sam na avel mtanga venga leo na wana fa mtalanga ye na fa ilunga upenga te na wana fa mtalanga ya na wana fa mtalanga ye fa ilunga upenga te fa ilangi le fa mai nao o leo ave ya ilana telefoni ave ya mea ia ave fa mtala ya yo le ala pule na mali waitu au aile ifia talia leo Pato a manino ia fa mtalanga e tolu Sam Sivai Mamari ina ua uma se so ngali o wala au atu e la aulima ia le komisina ma fawalo ale ye mali o tonu e tu watu fa mai wa uma na o su e ma wa uma fa se so ngali o lo e mo li mai le ala ya lena tu watu lo ye o inala lena fa mai le komisina wa felu tolu len fa mai le komisina le aila au mai ia famtalanga na to mori ma mai to mori ma famtalanga na masau mali o fatang malama ko yola ma leo ko verify pe mo famtalanga lela ye ele se su engala su e mai leo anga itanga tai na ta usm lungo na video famtalanga fo i mai lo leo o mai lo fai lo ya sam ina wa mai na fai o molianga e fai lo le caution statement la then fai ta wa nafi tu sa peo tu pungana o mele na tupuai. O le ala fole na, le moli mau leo mo fai mai. A fai o phone records na, o le suenga nan fatino o le traffic. Ile taimi le na ina ua, o lai fou le mata upu fatua umale mali watu au. O le wa mai fa matalanga ia Samuel. E moli ai le ala. Ya. Ma fa matalanga i tole, le mato e follow up. Ya. Len fai lo mo lianga ia na ua fai o fa matalanga ia lunga. Le follow up atanga tai e tawai. Nei se fa mau ngia mai sa o me ia fai mai Samuel. Leli. Ila mai tawa tula ia a fe lua fe lo tasilen tu po il fa le blafi. Lua tau sanga le nga fa kali ia ma fai tu linga ma leo pe a fai o sa o na le tali. Ia fa to manu mai lo lunga ma ta pu. I so vena ngalo le mai. O fe tau ile va le o le temi le ma le umile e tul ia se me fa pe. Ia fa sinia. Wai pe fa ana mo ni mau tupa. A fai lai mo. Lalan menga le sa wai lo le kai mianga ku poe me au mai anga pa au mai san tangi pe fa ya fa sanga ya le ala ma tulanga mai fa pe ai pe le fa ko pop up mai anga me ya after 2 years ina ua le talia leo na ana fa mtalanga ia na au mai ai pop up mai lo ngala social media po kala me ya le na alu fa mtala mai e tulanga le Ya, o le mela na lewa lai lona e pe fasiringi o fai unga na o fai unga fa masinonga al tato mai tawa tua ile fanga salonga ke se o tulanga la mea e ku ia leo ile lato suenga o te lo le au penga ma lo si foi le na lai ile le defense ke mingi ile tama fai e fale au nga e sa o suenga leo pale au nga na a toa le leo na fai su enga leo e ui olo wa yele mau ilu mai o lai ai tangata na moni mau ma fa mau ni mai pelo ya tala ya samele mon e question ale le mau le la e tama fai fa al defense na ya fa le au nga ina o le asola ya on ma kwa mia ya la ku wa kai mingi wa man tuala o uma tasia ya le lo ya le a asema sibai ona so ole ma Richard Merchant ma mural lo ia na la uli ule ai malisi uma lo to luana le kolosina ya mautino ai ato ata kolosina ma le aso so ai so le matani lo ia ali le no inga la pe a fua kwa yewa o nei le tu e moli mawai e mari o nei le na mato fa lo ngoi e moli mawai mari ya wale taunu ona la tuli ale o mi tai me tu el tulinga o malai imi but la u fa longo a fa te no foi te fa masinonga o le investigation ale o le question me umma na o fa tino pe fa maunia sa o wa fa mai kala lo maku ale loia le solid evidence mau tutua le me mana umia kai pela me ya phone records say a conversation between Sam Malala Puli bank accounts say a tu pena tongia to Sam ya tu pola faila ya umia umanga question for faila nga kongya kia ku pola fa kwa ke ku pola ko ya solu manga ya langa ku be fa kwa
keu foi ko kongu le end of the month. Was yes a description fa piko ko kongu le bank account atu pola me fa ngai ka ke ma fa ka ka ngo fa ko yes a description fa piko ko le bank account atu pola fa pe atu pena tongi mai Sam keu fia yo e tulanga fa pena ya le mana mia ele lo ya fa mai ya o solid evidence na it's tawana au mai lungwale so engale ali ta ai lua ya mala imi le tato foi le titi tu ai povi le lo ya na va pe fia no o le fa tonga povi le tu ai o le melen fa tonga ye po na man tu foi le fa no la le fa mai wa bi povi tu ai mala no le o le fa no ai ngot pola ni ta o sa man na yo ai nga fa pe fia nga ia fili e fa tonga mai povi i le tanga ya ele o ta ua tulanga umai o tu pola ola na wu fa me ola na wu o ta ua sa mola na wu ola na wu ya le sa tu pola mo ma ele se fa ka nga po vinga fa ya said o le ala wa lua I mo ma la o le te mai ta wan tu foi le masalo tu sa leia e ma le fa fonga mai le tanto tu o le fa mai le tanga ta ana le fa le engineer ele fa nga wenga yo leva mai tanga te ana le pofi e le masang ye ya leva me ola na wo ya leva no fai mai mo o le nga ku le mele la pa si kai luma mamari a le fo e sa la kala o le ku I fai papa kiu o le mala po fe o me ya la nga ye lo ma fo di lo la di suwa va ye fo la vo le fo ko so luor ngi va yes o le fai mai sa I la ingo si vai o ile no fo umaya ale ta wa il caution statement ola wa rent o koru ka usanga rent il falo ainga le nisi tangata le ta fia le e po yele ngoli o tat ya o mala inka fo me ola rent me non koru a jo fa me yango ko ya lule mai mari po ke ngon su kasi wo fi wa fa ka kali o kale ama o ko ya lulo piki mai mari nanga mari le ma ke rent il falo le so we don't know o si vai o mari le rent ya le wa nei le yo ona mata pulu so enga pulu maula le tuenta ya mi si vai ola ya fa ka ser ke mingel kolosi na em ka pu ya si vai masam ila caution statements ele mo mau mari ele mo ole fo la ma wa toile so o e sa fo le stanga tamol mak tamalo le on al pisinisi le sa fe mai sa fe na ben ai sa ya o tu puola le sa fe me sa fa tau mai po vi le so na tanga ta mon mak yo longo winga la ele yo mai la ka nga le fai mai le fa tu le lo ya fa me mai ele me fa no tali atu se yo mai la tanga tana fa ma o ni mai la tu tala le na au mai ese se fa mtalanga le asam we e ma tu fa wa fa mtalanga ya asam we e wa le la te tango foi le tau fa popo le titi atu o le sau le me mo e se le fa mtalanga le na sau mo le me le su enga mo e le foi la wa sau I le mata pule su enga le ngafe tonu le na ye le po le e le foi la wa sau no tanga ta yana pofi e o le foi la tu sili lo ma fo fa po le ala le me wa ba tu se tino I tupe wa I la mai tau tu foi le la sau no nga le lo mai pe mai lua ia le tau fa YouTube se ia tu ina tu ia samu e pe ona ia fa tau ina o kaukaringa aulo e ma fili aulo me ngang fa ka wi ya o le confirm umana e si vai fa tau ngana samu le sa o toi la tau ainga ya fa yele wa ta si fa na men sinia nei polal men le ya loi malai in va ai moli mau ya ina yele ya fa na wo to ina le sa fa pesa fa party fa mai malai in uma question mo ni manga dai masese le se pa ki nga fa e marisi me o ngai fa mai e pongisa a vai la o langa koso ma le pa sika voile o le a fa I lo no fo ma fo o le fa fenga le fa o la pa sika ko pe a vai o le pa o ko musika ma fe I lunga ka pa ki fa ya voi rilo ya o le tulangal na le na ta wa tu sole o le pole le na tu pole fa la lavi le ta wa pa sika ta I mai lumba ya le lua le ya pero la lua kasi lua fe lua kas ya
ai fa mai sa milang caution statements a perila luakas nga wa fel luakas sa walang pasika kulung mal fel papakiu leo sa ngai mal sama monga oi wale ka ia pasika o sau au ki mai wale eva foi ku le falele ka o fa mai la eva ma mari falele ai ngosi vai ia mai ngula fang porque anga se furukas la ala mai lo iluma ma mari ale la wa ese pam talanga le sa le caution statements fai mai sa la kwalang pasika ku I fa kali le okale sang makaka ngoya Francis ola o fala o fa saina ma ngo isime ngari a epo ai ya ole la o fa kali lumai nga oia nga ya kai mina la ese mari ya fa kulo ye le fesidi nga o ile la fa la ro fa ai fa le fa le fesidi a malai a fa la mari ile kai milia ai fa mai ya o vaya ko ke aya su kasi le sawala le wa kuai mai ya wa piki mai mari wa mari le ngo fo ile ma ke renti ile fa le le se senga le winga lo tala le se senga fam talanga ese fam talanga le fa ali e man to fo o ke piki mai le fa punga atpa le na wa matala to su enga o le wa ye tonu ya to fali o fa to malama la to su enga le so suenga le na fa tonu ina komsina batul faila ma batuli o fa tang malama to fa motino mai mon mawi ma me ta wa Samuel o mai lo kulo inga o manga fa ma ngia mai le mon mau mo wa se elesa o akulo faila yali o fa tang malama o me o mai sa faila o fa matalang le ma se me fa ma ngia mon mawi lai masitala ali o fatang malama na fai el fasido la skali ali o fatang menal no fo tu sala tu langa na le le lawa fu mai la le kulanga le lawa sile fi ali o fatang malama es el fam talanga le na ye faya le es el caution statements le la wala lang o ila le so enga le ma tu selino Samuel na wala fayo na mo lianga ile tu langa tonu le na o ile te fa ma nia ia mo mau ia mana upu ia le na famatala lunga o video mana famatala ia na fai ia li o fata malam e pe ole mena le tu li tu foi le wai ia tai lo e no fo fa tu sani kopio ni me selu ni famatala selu e fai ngo fia lo piki na mai o le famatala le o es ia pe la ona ta wai la na sa mo le tanto wanta li ona na tai mele pasika e musu e fa o la foi le ki bo fe ala le ainga a le la o mai tawan tu le caution statement le pe ona e sound oina ona na sa wila na pasika ia masano la pe se pasika foi le alu le tisi ele ise le o pe fa pe o le anga na le na tai mo mai le pasika ia wani fe ala tangai a fa pe foi la ona ta o mai na fa ise pa ti au ta faina o le fio le pa ki ma le pa si kai fia la mai ka ka pa fa le tula la tam le fale yo le si voi fam talanga le te ma wantu o na fa pe mai o la sa rent ai wo ko ka usanga o rent ala fa yo la inga mo sol o le fio ngai me ari di do ri o la ka pipi ya ma ku ye fa mo le mo ya vai o tato na li poti mai al mele tau tangi e tono fam sino o fai unga te mai tai fam sino na te tiro tau pe fa maungia le maule a Samuelu ya pe fa maungia le mau abatu so enga leu e makua ese ar kalanga fai I ese one night same night ai lua la me ese ai kas le poe kas no fuanga na ye Samuelu le taua awa le maule le taua isi o le fai lo atu le mau tu pa imal komsina ele ye Samuelu le si o le mali watu au le na mali watu au ile pole ale ta wa Samuelu lana fa talanga yali o fata malama o ia sa e Marie ale ko sa le caution statement o ia sa ku no mal fa pakiu ko ya lo mai Marie ya o mea manala wa lo mal fa masinonga ale fonga moa o e a fongi ta tele o fa ali manatu fo ngale ai ale tato comparison o mea na tupu ile time atas o tato fa tu saina ina ia manino ai foi lele tulanga o le lua fa matalanga ia wa yai o le si foi me lua ai fa matalanga Samuelu na o maua tulanga foi lele alu e mai le tupe ya le puli nena ia ta ua o le aso le na o ai male ala I ba yusu fa ma ngia ka vale lenga le ku au nga manga o mai mai
o le asol na avatu ai le tupe le ala ia te ia. Po i mai loa, avakurukupe le ka ua iwa afe ma le lima afe. Ia. A le ka ua langa whamakalanga mua le ngawhai. O le aso lea na soso oai. Na o mai mali ua tu au. Na o mai e masivai o lea lake kau makea ka avale lea le ia se mea mamao e kua ka avale lea e fule. Ia. I le lafa matalanga o ta avale lea e fule Land Cruiser lea. E tu toa. I le taimi lea. I whamatalanga len whai ali o whatamalama. Ia. O lea lana o mai lo masivai. E su ele inga ma le whale lea ai o mai. O le whale o limong. Alulo ko kongu ia limong. E la kula ai au mai e no le kupe lea. Lea la e sau whai mai. Whai mai i. E na tere ave ya si vai le tupi na tere fa alia foi poina mai el tupi ale sa si vai ilang consistent ma sa wa merke ku si ayer kai minga o lo ele singo fanga fai ka werku ya ale e ka wa o le o nga su ka vale nga la nga da o ma si vai nga la nga mai kupi ale ka wer consistent o le o nga mali mong e fa mo kingo merka vale mai mai po mai lo ava ko limong ku sa wa lu ala fam kalanga ese Ma tua te lea e la taimi le. ia e tas. Io, ma kua ke lea la le vala le tupu mai i whamtalanga i e lua. E wale me fwoi nei, tauna manga whanga whai, e ma mala mai i le malo le turu. O au whamtalanga e whai, e te tauona e muli tai ai. Ea, ta ilo i eili lo mai ava o le whamai ni whiranga lo nisi e au mai o la tu tau while de ia wori. Whamai e ele kūlanga fwoi le nganga fosi i le saingi e sea, i le mori bau. Ele malu o le malo, ia, o le aso langona i le tulang. Ia, o tulanga na lai question umai tono o whamasinonga. Ai o ngalwenga leo. Misalo ai sa wai mo li o isa mo nga i lo le ala i le whakingonga ngalwenga leo. Whape abatu oe e ua mo li e so tulafono, whailo mai o wai atau, whailo mai pete mana o whailo whamtalanga pele ai. O le wai ai ia mau e whaasanga ia te oe wa e solia tulafono. Ia, alwhatinonga lau whamtalanga. E le ngarkase leo e mon mau i. Alanga e whingatana whatatanu tatatunu. Langa nai e le langona foi le tatau nisi o le tatau atunu. Ua corrupt le office o leo. I le whingatana e ngalea. Ia, nai e na ua whaino la alma whauwhaunga o isi tangata tatau atunu. Ele wa mi o tonu whainga o le sosu e ngaleo. Ia. Ia, kako maka i kūpea. Wa lela wa mai whamatalanga mua Samuelu. Mai ali o. Ai mai fa makalanga longa lua caution statement nga mo mau ile sile o leo mai i makanga venga o leo se suenga e se foi le mau Samuel le mai ia ai tato mata tupe se yo mai la ia Marie wa Marie le na suilan fa mtalanga on mau au tu leo ia sa matu puola na fa main fa tau ye povi pe confirm sa ole tal ia sa mai sa fa main fa ngal venga i pe sa ole tal Wai lua foi mau le mena. Lua foi mau le mena le te fa mawina na tala no ina chan from sinonga. Le po na tupu ai le fala lave na umalo na tupu fala lave fa mai Samuel usu po ale fenga benga. La kumanga va mai sulua sa wale fale kongo ma fo fa le sanga me fa. Pe ke si vai fi awa fa mai mai ko ile fi fa se me au ngai le ke amno ma fo fa. Le mena va ai sa le caution statement. Fai mai le caution statements. Ia, o leanga masaulo le umalo le men kupulpo. Malama so lua apelila. Alulo i faleaka. Alua kulang kelfongi ai falengo leo. Yeremia. Ya Yeremia. Lona ya Yeremia su. Lona ang. Ai fasilia ku ai. Ai fasilia ku ai. E la so kanga mai Yeremia fa mai. Ia, e ma so tanga lo anku. Ia, e kasi foi nga fa makalanga makwa ese. O lona winga la ua matua antili ina mafia lo ta nau foile. Ia ato uma mai mau. Ia wa ina wa ele mfinga winga seme. Pe a fa ele nya mau ali ia li lo me. Fa pe na fu tait. A fa pe o le o fa yaku. O la pe pa loto le ngale lo. O ngai kusi elo ingo. Ia e sau pai po la fa mai. Ele ai kusa le ya ka ingo. Pa wale me ese. O fa lo ai nga fa ka wa. O fa ku lo lai. Nga fa ka I manu kau ia la pe pa loto. E finga mai pai mala fa. E o I manu rewa. E fa me si o I mangit. Ia longo winga ka ngasu e mai camera ni le mai. Mala au fanga lo. E ka la ka mai la waka le ka fa emo. Ka wi le la waka. Nga uman me
Ioi, mai Sam, ia nga walu whakau mai povi, ngolo amer kupenga, whakau mai povi aku pola. Mai lo whamakaranga ngā o lo leo leo whakapola, aku whame kupola. Nei mangi povi lo whakau aku i, makua whawhau leanga, nga whamakaranga whai mai. O mai, whamai ia, o kaiminga o whainga renga ia e sau, lua whelua sifuru o whainga renga ia e sau. Ia, lua whelua kasi lango uman melea. Walu ese lo langa lo au vai aku langa la wali e lako so kanga ia limongi o wole limong. Alefa mai kala mara imi ia ola ngisi fama umang mai manga nga oi o le waka kala Amerika ka o ngal pisi ngisi sa fa mai sa mga fa ngal wenga alefa mai esa ele I fa ngal wenga fa kasi senga ka ngaka isa opusings ia o tulanga la le na ola word against his word Ali. o le mena lela la tupua o lela fa tata le fa so no mai ngamoni mau e musu foi le so nga au mai le taimi nei pe af questioning ala ko ia na fa mai la tau mau se sa wala e sa fa matala manino kalwa yo ngale kuli ai e defense councils ina ia fa yo na tau tala mai le sa fa mau ngi sel meleng mako fai e sa fa mau ngi ya mama yo menna e tutuli fo ia le tu fa msinonga ia la e lu ia mai le mata ku wali fo mo Lele, ia, malo fa tak o le mebi to silio na tawa o le wa ba yantu ma mai tawa tu male to to ia o le la vai e le la sanga wa tanto mulima ia ma le fa nga solonga fo yo le tanto wa mata pu e pe o le ai to fa marino tasi mai ai le to no ina le tanto polgala mea lilo mai o le asa o ale a lunga ma le fa ingo ina le tanto case le fa nga sol o le fasi o tanganta po le defamation lea la ina fina wina mta upu nei fa mole manino le fa funga ngale tu o le tata mta upu lea le case out tu out le case out tu le maliwa tu out ia ai o le mta upu lea lu o fa sala launa o faia e Samuel I lunga o penga ta failang o fa ale anga ina ile suafa onis le la o tangi fa sanga ia a to ai ma le fa faunga o le maulea le ta tonu leo o le fafawina o le maulea lea ia fuai ona molia le fionga le li faipule ia lauli fa pe le fionga le li faipule ia fule ai ia fa pe fo ilise ia malio ia fa pe sama sivai o le fafawina o le fa matalanga lea le na mafuai na fa nga ia fa matalanga ia Samuel ai ba ku o leo ai o leo carry out la co investigation ni le fa maonia mauia ele moni mai le sa le la wa mai ia mauna le o lu mal famasinonga le oficialia o le fa le ngaina o morianga na o le au mai o le fa seina o le su enga leo o le fa o tala le sa o le moni o le fa le ngaina o le ngolta tama le fa unga la le o le tulanga le fonga mua ile maule ina ia fa seina ile ngal wenga ma su enga leo wa ia o le vaenga tonu ala nai tauna te patau la ia le mai tau mai le tātou o tonu. E tātou te le wa lau te mana tua I tau lo manga o le pāle mene na sauno a manino iai. E le fionga le minista, pe o le fu isa avea me minista le mtanga adwenga o leo, ia le ua minista ne o le mahalo tausi. A wha apea o lava au molima. Ia na elu le wha au le keis. Pasau me om ne te wa seli le mai afa. Ai o le keisa ia I le maliu se iwa atu ale tāpua inga a inga wama e masat. Ia, ele I lava molima. Ia mai le o mawhaiuna wha au a wina. So, ele mantua foi lena, o lai open the case na, o lai wha tali leo o I lava le mau e mawatu. Ia, e toi whaile mata upu maawe le wha masinonga. Au taimi lei, o le upu nana au mai leo. Ele o maua tonu, o ai e tau ana mo lia o ai fo il tangata na mafu ai le otu au. Ele o lava ile mau, e mawhai ona watu na mata upu, paule me le waloti. O sio manga, ua whaia kala ia le wha pēa roa leo, whai mai e whawhau. Il tala Samuel wa ta ule anga ina ni stangata aile omoni ya lela wa fa lo ya el fa masinonga le ile si o manga ai o case au tu le mali tu au ele o fa le mata upule mole anjole fa malo mole fa tangi lo ya va mole fa mani donga o le ding fo ya so ye ta to mata upu ya pe ona la nga mata no ina tono le fa masinonga lo no winga o le upu fa mafa o le mata upu ya o le defamation o le defamation lea leina faile tātou whaam sinonga. Ai le whaam pe o kako wo e kūri. Ia pe o ai leanga
e tusa o whaamtalanga umana, o le tau au fia, i tu tonu lava, ia o le sa iringa o le mele tātou te iei ia le wafia, o le aso lua le nei, o le aso lulua te alo no wingo, to e lua i lea ma le afa o vai aso, ia e wha tala noa ima tu i fisili, ia muli mau leo leo, e pēra iei pe wha tau lava i le mata upu nei, le aso lango nā li lama ia, e lava lea lua ma le afa vai aso lo toe, e wha wawele tātou fua wha msidonga lo wha ngā solo le timni. E fua i mau, e fua i le umine tu lai ia ma le tu fisili fo ia le to defense au te lolo fo tau la from sinonga ma o ia fo le to fa ma sinonga tu sai o le tu langa na tai fi fa manino upu ia to lua fo nga mua tau o case le defamation misleading ia ma conspiracy le fa pe o le tamo fa fa le mau e fa si se ai le me mon me am yo ton o tu langa tau na i ta to case le o le meta tonu al na le fa terminate ai o le maliwa tu au male mafuanga le ai le fai le taimi nei o le e open the case au fai e sila fiaina ia tangata na maliwa tu au a fia mai nei ia e alu lo e fa aulu lau maule nai le e mo fai le na o sa i pe fa maunia ia ma tu lo le famsinonga ia la mau pe fa nai ia o ni fa mauninga ai o le tulanga le tato fanga salonga famsinonga tai au e mau kingoa fa au ia krosia a defense ia ile sunga ya mala indi ia ele manino mai la temine pe ole mea e mo mau mari nei vai aso pe ole vai aso fofa ta mo mau e mari ia mfanga solo mai loi si mo mau mo tatom ta pule lo tula nei no mo famsinonga fombo ia toi fono fa pi antula di vai ngol tato filo ingali lo ia fa titeli ole wo manino I si vai ngai mole fa funga fo ia le tato tro ai mi sele fa wo wina antula so antao ia lo fole tua ma fo ile malo silitino fa pe fo ila le nganga a wa ia le fa wo wino jute ia mala singa fo to o le nei fiafi tai o ena ia ona toi mau mai fo ile o se fa poponga o antanto li poti e pe ile fa msidonga o lo fa nga solo ilona vai solo no tolo e pe o tanto ye nei ia o mai su finangalo ta po mai lo tuno ia e tawo lunga ile tanto filo inga ile so. Ia, o te whaftai atu tātou atunu ule nei fo I tū lai tu sai fo I tātou po kalame le nei, mai sai fo I lai tau alo fia pia e sanga I mai na ia wha pēnā o nām na ia se whamtalanga e mai li poti whamsinonga. Ia wha malulu atu ai fo I pia whai ele o tu sai tau alo mangal whamsinonga malau fina ngalo le mita upule nei. Ia ele o le tū nā ma le aunga le nā e te tau ona tātou a ngai ai. Ia e te tau ona tātou tilo o le atonu le mea o lo fai tonu le whamasinonga le temi nei. E le opito tasi fo I sei tu a watu ele tato li poti o lo o la lango lava. Ia I tūlanga o lo fatino tonu le whamasinonga. O lo o tu I fesili a leo le temi nei e le defense I la lato investigation. O le lato susuenga na fai pe wha maunia. Ia ai tato tau si e le lofo le tua fonga mua masio tato watunu. Tato maua tai au. Ia wasfa poponga le nei update e mai ata nei ia malamato atunu fo I nei Samoa ia manui atele ia tawal manga la fiafi fa mafan fanatu le tu le malu lo New Zealand ni se atunu ia tato felo itaya lo na ngalele to fa soifua soifua ma ia manuia le fionga ia lilo mai ava mai na vaile suyo le tantu wala leo e pe ora fa fuga ngia I le tamu fai e awina tu mata upu e pe ona suala pule tono le fa sidonga I le vai solo na tonu nei ia ona mata upu ua lau sila fielo o tupa ia malo o tu malu tuli tamai ia le temi basani la so antao la to mo wan tuai seisi ona fa poponga